Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalayo ng kuta panalamat tano, panginsukur tano ko Allah subhanahu wa ta'ala, si ko mga limo yan rakitano, si ko mga riskin yan rakitano, ayamala na si ko kababaloy tano ang mga Muslim, ayapitataman na limo yan rakitano, naguriskin yan rakitano, nagyong kuta kaya pangababaloy tano ang mga Muslim. Sira ni tito ang makatotoong ko turuan wa Allah subhanahu wa ta'ala ay sungsang ko to ikasusuat wa Allah subhanahu wa ta'ala nagusang ko to surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsa ko mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, katawan tanua sa Quran na pititamanan na daalawan yan na mapia kitab mapia katero kagina na Quran na kateruanan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daalawan yan na mapapadal mo ng kutwa kamapiano mga manusia, mapapadal mo ng kamapiano lang wakaano Allah subhanahu wa ta'ala. Babagan tanong niyan sa aturan si iko kito kita kapapaginto tanong, babagan tanong niyan sa bulong si iko kalangwapan niya kita tanong, lang ano pa kabayat tanong, uli na kamapian tanong, at kasabapan sa kapakasalang tanong sa maliwanag sang kaya doon na sampurna sa alungan na mauri na mapapadalam sang kanan na Quran. Oriyan yan na aya makatundog ko Quran na giyong kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na dad na makalawang ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko oriyan o Quran. Okay. Kasan mapapadalam mambu ang kuto at turuan rakitano ay ni pangduur kitano o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gulalang ko kataruian, gulalang ko galbakyan, paparangayan yan. Abadi su Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam yataruian, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Abadi sa kanati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibigayrakan su Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Naraksya nagyong kuto padiyan, ayam anan yan, naraksya nagyong kuto hadith. Pupakapuon sang kuto dila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amata nagyong kuto pupakapuon sang kuto dila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wahi ay turunun wallahu subhanahu wa ta'ala. Oriyanan mga bangsa ko mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan kaya kapag nga di tanong, kapag nga di tanong sang kaya hadith na mapapadalam saya ang kuto sindaw kasabapan sa upaman na kapaka sindo o kapupagintaw tanong sang kaya dunia. Kung kaya kapupagintaw tanong sa dunia na kapalad kamalibutangan. Na ayabu akagatagu irak tanong sa sindo nang kuto matuon tanong ang kuto agama wallah gulalang ko Quran nagusi ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ba aya mabubaling asindo sang kaya dunia nagyang kuto tamok ka. Nagyang kuto sundarong ka. O di na nga ninsan. Di. Kaya na tito asindo nagyang kuto paratias iko Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyanan mga bangsa ko mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan kaya pumagusayin tanong naging kaya sobituan sa al-arba'un an-nawawiyah. Lil Imam an-Nawawi. Patpulo hadith ar ka Imam Nawawi. Sangka iya hadith yan na kalalayaman si mga ulama basta su hadith na ipuon kan sa patpulo mamanik sa labi patpulo agwisa, patpulo agudwa, patpulo agutlo na pagkabutuan sa arba'inat. Ayaman niya na pagkabutuan sa patpulo. Okay, ginay kalalayaman sang kaya pagpamanurat sang kaya mga hadith at pagkabutuan sa patpulo. Ana aya kamataan ni ron katantoy ron nagyang kaya yang surat Imam Nawawi mga hadith apya mamili yan apya magaraw niyan na hadith saya aya kada kalian na 40 aguduh hadith nabubutuan sa arba'in an-nawawiyah 40 ugaid na makasusulod ron. Diyan kaya pilian yan sang kaya labi 40 hadith na kuan na miya lang agyan na ya ko mga ustad yan. Miya lang agyan na ya ko miya nga o na mga ulama agyan kaya kuan. Kasurat sang kaya 40 hadith kagiad na mi aloy si iko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapakaw takiran apya pan malubay mi aloy niya na apya pan malubay ang kaya hadith na sabab sang kuta
kapapaka uyat yan nagyuti pad amia ka tulo dun sa apa man nakasurat yan naman busa patapula hadith alagi daging ngota Peter Rasulullah sallallahu man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawm al-qiyamah fi zumrati al-fuqaha wal ulama. Sadna tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa siya niyan so si iko umatakan ay manan ipang duun yang kiran isampay niyang kiran so patapula hadith ama pantag ko agama wallah subhanahu wa ta'ala na ba'athahu Allah yawm al-qiyamah na paguyagan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala aya padiyan sang kuta ka paguyagan wa Allah subhanahu wa ta'ala kaya kiuto na giyang kuto mga fuqaha mga mampunay sa ilmu wal ulama asiran sa mga ulama na sulagi do kay alo yatanuro nagiyang hadith na giyang kay 40 hadith na kanabas kaniyang bu imiya ka suratun madakal na miya ka suratun ko mga ulama madakal din aya pagampagan niya miya ka suratun na si Abdullah ibn al-Mubarak aya kay wafat yan na magatos agu 80 agu isa ko hijrah sama nung to na miya na din oy na so Imam Nawawi na inimbawata sa iko ragun namagatos agu 30 agwisa na miya wafat si ragun na namagatos agu 70 agu 6 na ayaban na din sang kota kaya wafat yan na 40 agu 5 ay ngaran yan na si huwal Imam Muhyiddin Abu Zakaria kunyan niya nagi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Hawrani al-Shafi'i oy lagi-lagi nguta kay alo tanuron madagal na ulama atumi alif sumirat sa giyang arba'inat na padsangkot to piya makamamsa kaya ta'alifon upama na adna mga ulama misurat sa 40 hadith makapantag ko jihad misurat sa 40 hadith makapantag ko adab paparangayan misurat sa 40 hadith makapantag ko sambayang misurat sa 40 hadith makapantag ko riski misurat sa 40 hadith miya kadagdag lupama agiging uta piya maguradan nila na pisa sa kawaya ugay na aya piya kamamsa sa giyang uta mga hadith amyang isurat nagyang uta مياني سورة ذكر فيها الدمشقي ومن غرائب الأربعينات الأربعون البلدانية بدكو بيا كامم سنجين الأربعون البلدانية وبمنا باتبولو إنجد إنو تو نكاجي بيا كامم سنجين حديث كا ذكر فيها الدمشقي 40 حديثا سوسمي وراتون سانكوتو حديث نميا لويسا باتبولو حديث miya katita yang ko 40 as-sahaba ilang man to miya katita yang ko 40 as-sahaba siya niyan kinwa ko 40 as-shaykh 40 ustad yan siya miya ka poong ko 40 inged masyaallah siya miya ka poong ko 40 inged na pud sa misikat 40 upaman pud sa misikat 40 hadith na giyang ka iya pemagusin tanong siya arki Imam An-Nawawi na so Imam Nawawi na palayatan ron mataos sa mga murid na palayon mataos kaniyang miya kasurat sa giyangan na Riyadhus Salihin titun ko madaglam yang isurat yan na padsang kutam yang isurat yan nagyang kaya al-arba'un an-nawawiyah oy sama na nagyang kaya kitab pemagusin tanong nagiya so usayanon i Sheikh Mansur As-Suqub oy isa niya miya pagustadakan na lagi do so kitab tanwa tauhid ay sabab pakya ko ako saya agi pinili ang pumagusay na kan na sabab sang ko to paganero naka-arrange siyan ikadua nakagian na kontak tanuron in case adna di tanuron sabutan o din adna pa kay sa iwa dia kan kesembag na mapakandud tan sa giyang ko to sumyurat sang kaya kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala sa sensa oras ako pa kaya tawagan tanus kanin na bismillah pagpunda no al hadith al awwal paganay hadith عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ميقاتيتا ينكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيتر إيان Amiyan nagkana tigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amiyan nagkan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapitero iyan. Giinyan teroon innamal a'malu binniyat mata na sa mga galabak na ayabu akakatarim tarim anon na sakyapan atanon. Oy. Wa innamal likulli mar'in ma nawa na gumata na so pitanggay saan na ayabu mapambagian yan na sabu sa piniatan yanon.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Na sadin sa aya sabab akia tugalinian sama na yan naging kaya katugalin na kekuatan na pasumana ini anto na ipakaantapan saya sadin sa aya sabab akia tugalinian na para ku Allah nagu para ku Rasul sallallahu alaihi wasallam fahijratuhu ila Allah wa rasulih na aya kia tugalinan yan ng kutabalas wallah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu li dunya na sadin sa aya sabab kia tugalinian na sabab sang kutuan yan makwasu dunia aw imra'atin yanqihuha udi nang kuta an makapangarom masaba iya pangarom anian fa hijratuhu ila ma hajara ilaih na ruudun miya totop ruudun pamana ruudun miya kasang ruudun miya katugalin sa giyang kuto inantapan yan. Okay. Giyang kay hadith na pada kalbihan ay ang kay hadith ay naluitano na mi'alu Imam Syafi'i tigina hadal hadithu thuluthul ilm giya tigina hadith na ikatlo bagi ayaw ilmu upama na intero ilmu ko agama na ikatlo bagi ayaw ilmu kala iyan kapandian kapuro iyan ipangkatan ang kay hadith subhanallah wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh nagupapakasul si iko 70 apamintuan si iko fiqhi na pakasuldo nagyang kay hadith sa 70 apamintuan wa qala al-Bukhari وقال الإمام بخاري بيتروبن الإمام بخاري ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. Datigyan sa iko mga hadith, mga balita, makapantag ko Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanin sa mga hadith. O ba adam panamatoon mas malai makna, mas matitinas, mas malai makna, mas mararangkom sumanan yan. Nagumasmala ang mapapadalmon faida guna abaniyang pankalawan ni agyang gaya hadith subhanallah gi kalbihan nagyang gaya hadith ikatlo nagyang ko ta kaya giraw niya na innamal a'malu binniyat gyang ko ta kaya giraw niya na innamal a'malu binniyat taqa'u sahihatan bisababin niyyah tigi Sheikh Mansur Suq'ub aw yuqal kullu amali la budda lahu min niyyah ayabu akak korek o galabak kakatarima o galabak na kapaniatan naka piya-piya o di nakapakipan ng taro na tigi Sheikh kullu amalin la budda lahu min niyyah lang mga galabak na kailangan aadna ni atyan lang mga galabak na kailangan aadna ni atyan oy lang mga galabak na kailangan aadna ni atyan wa inna ma likulli imri'in ma nawa aw wa inna ma yahsulu lahu thawab ala ma nawahu li anna al-amala la budda liqabulihi min syartain ahaduhuma al-ikhlas na ayabu ang belasan raka saka minggalabak na sabu sa kaya paniatan na kaun piya-piya ayabu ang belasan raka sa mapiya na sukma sutaw ilan yung mano to faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fahijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajran sadun sa ayaan tapakya tugalinian ng kutwa upamana kiyang galabak yan kaya ayam ya kalala ini sampul yan nagya katugalin asan sa anta pa kiyang galabak yan na para ko Allah na inshallah na bulasanon wallahu subhanahu wa ta'ala bulasanon wallahu subhanahu wa ta'ala wa man kanat hijratuhu li dunya na sadap man sa aya anta pa yan na kiyang galabak yan ng anya na makuha ang kutwa dunya anya na makuha ang kutwa dunya fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ay na ruudun o pamana ruudun miya tatap ruudun miya rubu miya taman agiyong kutwa galabakyan apian yang pan miya ko nakagida balas akakon sa alungan amorya rumor sa giyong kutwa siksa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na wa'lam anna niyyata syartun fil ibadat tuqawin ka ay sebut ndano sang kaya hadith na suniat na syaratanan o galabaktano syaratanan o galabaktano mga simba simbayang ka na kailangan na makanini at ka psidka ka na kailangan na makanini at ka pagabdes ka na kailangan na makanini at ka langon na kailangan suniaton basta simba na kailangan nagyong kutuan ni aton anton onon iantap sang kaianiya miyak kalala iarga gyang akipantag uniya ino to nakagiging kaianiya na adna duti man ang mapapadalamon aanta purpose pag mayroon na tamizul amal ikadwa na tamizul maqsudi min al-amal tamizul maqsudi min al-amal ginguta pag mayroon tamizul amal tamizul ibadati min al-adat na anaka di mapakasasanggaya sa mga galabak ka kapag ay aad na galabak ay say buntal isay ropan ug in na bida-bida akyapan ni atiron ibarat yan
Ibarat yan na tamyizul ibadati min al-adat. Ibarat yan na guminiraw ka sa doktor, ibarat yan na ma-hospital ka, pakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala mataga ibarat ano. Na tigo doktor, ipo ni man to na di ka pa kay o baka kumans iko suldo sa pulo agu 2 ka oras. O di na sa pulo agu 6 ka oras. O di na 20 ka oras. Di ka pa kay man to. O baka kuman, minom si iko suldo 20 ka oras. Napkaulaw lang sa hospital, miya kadagdaglan na nagigina na pagkasakit, o di na adna kaya opiraan, adna pagupiraan, na napkaulaw na nalagidanan. Na, sa gyang uta kaya giraw niya na uba ka nag-uuba ka inom sang kota suldo 20 ka oras, na ada to sama na to, ada to. Na, o di ka di ka pa inom na da muskilon, ada to. Okay, da muskilon. Kana ba kung binbelas kaada to, kana ba to simba. O gaid na o pamaka mamuasa ka, ayaman bu akatayo puasa na 20 ka oras, ipon na sa ibarat yan na alas 4, na tamsa alas 6, dito nakatawa, na anton ni pera ka oras ito, sa kanun ni mataron na magitong, naging uta kaya tigir ka, adagan mambukan, nagudagan mambuinom, sa gyong utam yung pera ka oras, nang belas ang Allah subhanahu wa ta'ala, kagigyutan ni at ka na puasa. Piniatan ako ito na puasa na biyalas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yuta sa hospital, na piniatan yan ito, para sa ginawa niyan, kana ba simba, na kanabon balas si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto, sabab sang kutuan niat, na miya pakambida yan suduti man agalabak. Agyan na lango na ya mitigr. Gyan na day inom nadakan. Nagyan mang muna day inom nadakan. Ugay na ebo kaya pakambida iran, nagyan na day ni makakwa sa balas kakagi adat. Nagyan na miya kakway ni sa balas kakagi puasa. Nagyuti kaya pakambida yan. Nagyan ka-importante agyan niat. Ikadua ka-importante niyan, nagyan ko tamyizul maksudi minal amal. Di niyan di mapakasasanggaya o anto na unon i-purpose, antap ka sang kuta panggalabak na ka. Igira na adna simba, isay-say buntal, o kaid na aya di niyan ikapakambida na dipindi sang kuta ni atakaon. Aya di niyan ikapakambida na dipindi sa gyang kuta ni atakaon. Ibarat yan. Ibarat yan na may kasulod ka sa masjid. Nakatawan tanong sa ikusamba yung subuh na 2 rakaat susunat, na 2 rakaat mamuso subuh. Na di nga katawan, anto na mga di episumbayangan niya kaya subuh, antaw aka 2 rakaat sunat. Di nga katawan, anto na episumbayangan yan. Koreka. Nas kanyang bu ima tauro na anto na episumbayangan yan. Subuh, antaw aka 2 rakaat subuh. Sunata. Na arono to mapakandud, nagyuto miya pakasenggaya yan ang kutwa dutiman asimba malagid sa buntal, malagid dito sa buntal, apalaya 2 rakaat. Berat yan na miya ko masa masjid, kami alit sembayang. Na nakagip sembayang sa kanya, na di nga katawan, no, anto na mga dip sembayangan niya kaya, sunataya, antaw aka subuaya. Di nga katawan. Kagidi, aronon mapapadala mang kutwa ni ata. Aronon mapapadala mang kutwa ni ata. Na sama na to na ska sembayang, na di nga di mapakasenggaya agyang kutua, ayamanan yan na simba, duti man na simba ay isay-say buntal sabab sang kutua ni ata. Ibarat yan, ikadu ibaratan. Ikadu ibarat yan na ibarat na la ilaha illallah. Misimbayang sa luhur. Udi na miyawri ka simbayang sa luhur. Miyawri ka simbayang sa luhur. Ayun na kaya pakasimbayang ka sa luhur na asar. Na supo pa kay ler ka, misimbayang nga sa 4 rakaat. Na misimbayang nga sa 4 rakaat na din nga tawa, no, under mga de suluhur agus asar, na sakay mataoro. Sakay labi mataoro ka, sakay makapaniniat. Andon ang mga de inunaan ka simbayang suluhur, ando ka asar. Okay, na yan na taral binayigira di makambubuga ka sa mga wakto, ambayidan ka sa mga wakto na ay napkunaan ka na sa mauna kunan sa luhur. Okay. Matago to mga ibarat ka adna mga simba sa satiman ni buntal okay na ay bu din yan ikapakambida-bida nagyang kutwa ni ata. Ibarat yan pan. May sabab sang kaya ni ata upamanasin sa kabagar kay ni at amin buloy para ko Allah subhanahu wa ta'ala na kalakay balas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bida-bida ini. Okay. Ibarat yan, wa'alam anna al-amala idha, ibarat yan, na kapakay so di isimbayang adu kataw. Di isimbayang adu kataw. So di isimbayang adu kataw na magubay siran. Magubay siran na misimbayang. Misimbayang ngaya, adna imamiran. Sama na yan na magubay agyan kay adu kataw. Agyan kay adu kataw misimbayang na kapakay asubala sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala na mawatan imbidaan sa lagid o kambidaan o lupa aguso langit. Okay.
Kambidaan o balasiran. Ino to. Na ika pa kaya siya kaya na ayan ni atyan na aya kaya sembayang yan na para ko Allah subhanahu wa ta'ala so atyan nagukalak yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kapag kaya siya kaya na ayan ni atyan na kapakilay-lain. Na da sa manaya abala siya kaya arumor sang kutara rangit siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya taubat ta. Na siya kaya anak dia da sa Allah subhanahu wa ta'ala sama nito na malagid sa kiniropaw simbiran malagid sa buntal so simbiran o gaid na kagimbid ang kuta kaya paniatiranon kasi kaya na para ko Allah kaya simbayangin na siya kaya nakapakilaylay na malagid sira na langon siran Romeo ko malagid sira na langon siran Sumiujud malagid sira na langon siran Sumialam marangan siran na miya kang bidabin ang kuta balasiran sabab sang kuta kapakang bibidaon ni atiyan miya baloy siya kaya para ko Allah na miya baloy siya kaya para ko dunia na siya butan o piya-piya. Wa'alam anna al-amala idha dakhalahu ar-riya'u fala yakhlu min haythu al-butlan min halat. To kawin nga basta asugal bak nakasulda na kapakiilaylain. Basta asugal bak nakasulda no kapakiilaylain na kabinasan niya ng kuta galabak. Na adna mga betadanan paganaya betad. Ay yakuna al-ishraku fi asli al-amal. Mabaloy so shirk kapag ilalain o di na so mabaloy so ishrak kapag ilalain so kinitom po ko na ano pa man so kaya pa ni ating ayaw salya o yu'ammir al-masjid li ajli nas ibarat na misimbayang ka ayad na ni at kaon sangkota kaya ganat kasawalay na ino ka misimbayang kagi misimbayang si mayor na ang kanyan maylay kagi indudu si alim na ang kanyan maylay kagi indudu si commander na ang kanyan maylay ha na giyang kanan ati Sheikh Mansur Suqob hadha al-amal min aslihi la yuqbal gina natigyan na galbak na dad na kakatarimaon wa sahibuhu athim na gusuming galbakon aping galab kaya no to na miya dusa ino tanam yang ipanako to ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya bisaya kaya sembayang kana para kay mayor para kay baryo kenapa bes para ko Allah subhanahu wa ta'ala kini paganay betadian kadua betadian ayakuna mansha'ul amali lillah thumma tara'a ar-riya'u alayhi wastamara ma'ahu fal'ibadatu huna la takhlu min halatain mbalo iskan yan aparak wallah upamana piniatagad na sumiyong sa masjid ami sembayang ka aparad no to wallah apaniat naka ugaid na berkadin miya ka umaagiyang ka iya riya upamana kapakilaylain ben miyang itetek sa puso ka manambayang ako kasi saya besi mayor sembayang ako piya-piya kasi saya besi mayor ha ibarat yan may kasulod ka na ay mga sulod ka misimbayang ka sa paganaya rakaat Allahu akbar giyang ko ta paganaya rakaat ay simbayang ka pagariya kan muslim na niniat na ko to na parad no to ko Allah subhanahu wa ta'ala pure na kaysa ang karakaat ayo makasulod si mayor na malungar umiyasire anudu si mayor amya kasulod si mayor na malo kaya taguan na puso ka sa kapakilelen tiga pakapiapi na ka manasambayang ka kasi siya si mayor na kaya suldan sa manon to ayamak na niyan na kapakiilaylin ang kutwa simbang ka. Upama nagyuto na kinitinag na ko na para ko Allah nakagimeli nga si mayor ng tiga piu-pia anak no na sambayang ka na yakan matiro mayor amya pia-pia ko ikasambayang. Na miya kasulsang kutwa kapakiilaylin na aya kaswayan na amay kasaka nagyutud ni mitataros duin ibetad amay kasaka nagyutud ni mitataros sa tama sa kapakasalam kagyutud ni maniniata ka para maelera na mapya ko sambayang na binasa sulang na sambayang ka ipon ko paganay rakaat akya paniatan ka piya na binasa sulang na sambayang ka okay amay pamang kasaka na miya bawi ka upama sa giyong ko to linga di ka sambayang na miya bawi ka kapakililay na ya astagfirullah piya katiulin ka masirumanan ni at ka na insyaallah na kana ba kailangan bang kakasuya susambayang ka ugiin insyaallah na biya sang Allah subhanahu wa ta'ala so yang ititi kon sa puso ka kapag ilailan kakwatan saya insyaallah pangnita irilar ka Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ikatlo abtad na ay yakuna al-hamilu ala al-amali iradata wajhillah ولكن طرأت عليه خواطر في النظر إلى الخلق لكنه جاهدها ودافعها وتعوذ بالله منها lagi dito ibarat lagi do piag usitan nun kagi paganay an binabidan niya na may ito upama na misimbayang ka Allahu akbar orian yan na miya ka umar kagiyang kaya syaitan kau to si mayor kau to si baryo
pipi nga susambayang ka. Ana miyaki kunakan ko setan, miyaki gergnuakan ko setan. Tiga dia kun pagyugo bayang beloy susambayang kan na para kay mayor, para kay baryo, para kay dia kun pagyugo tiga dia kun pagyugo. Upama na pepegatuan ka subaya ginawang ka, pepegatuan ka so setan ka. Nah, sagiyang ko to kapapagatuin ako setan ka, mbuin ka suni at kapakatiulin na ka, kagi so setan na mapugar. Mbuin ka suni at kasangko to kapapakatiulin ng kaon. Na ti Sheikh Mansur As-Suqub fa hada mimma yurja ay yu'fa anhu. Naginan na upama kaginan ni betad ka, nakalo-kalo na relax kanyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naugupan wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Ay sama na ito na di ka di sembayang na di ka di makimbulang ko syaitan na langon tanong siya na kasagay doon ay gira na di tadi masembayang na ad na miya peker ta kau to si fulan piya-piya na kasusambuyang kan kailay ako iran piya-piya na kasusambuyang na giyong ko to ako na kailangan na mapakatanor ka para ini ko Allah kanaba iya buka piya-piya ko na parar ka no para ini ko Allah piya-piya na kanaya ka para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na paninta siya butanan ikapat tadiyan ay yafruga من العبادة وهو مخلص لله ولكن يطرأ له بعد الانتهاء منها محبة ثناء الناس عليه فهذا لا يؤثر على العبادة لأنها تمت بإخلاص لكن إذا حدث بالعمل بعد الفراغ منه وأظهره على جهة الفخر فهذا يخاف عليه الدخول في السمعة ذكر هذا طائفة من العلماء كابن الجوزي وابن مفلح نعم إكابة بتاد na miya pasad ka sembayang, miya pasad ka ko simba aping galabak ka. Miya pasad ka ko simba aping galabak ka. Sagyong utak ya pasadang kaon, galabak sang ko ta simba. Agyong ko ta simba si ko kyang galabak ka na para ko Allah subhanahu wa ta'ala, pure na para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugaid na si ko kya pakapasad ka sang ko ta simba, miya pasad su simba na burden upama na burden man miya ka masusyatan. Na maunod sa iyong kuta mga bantu-bantu gerkaw mga tao kagiro sa mga tawa ay do sakabus na barasad ka amama isa nga miya kapiya-piya data nagito na miya kapasad kan sa sadka ay do sakabus na bara puasa ka amama ay do sakabus na bara sambuyang ka amama nagito miya kapasadan ay do sakabus na miya kapiya-piya kay kapangusyata na napakaw masusyatan nagito na ono tanong to syaitan ono na tanong to syaitan na upama kagito kapag ka mo upama na riya upama na kapag ilailayan sum'a kapag nagnegen na asara din nga pamanutul aguminiraw ka mielay ni wa kaya bantu gara ka ng mga tao kaupuon ka pamanutula pagariya ka na apiapan ikhlas sa kining gulalan na kaon na miya delikado sugalabak ka miya delikado agi mo tagalabak ka okay na di nga karon sa mga tao sa iko kapamantugiran nakakukyang galabak ka sa mapia ibarat yan na misisad ka di nga karon sa mga tao okay na kanab ayamaan aging ko to kaya bantugar ka mga tao na baka mamukagiraw ko mga padaga mielay ni o misisad ka ko na biyantuga ko mga tao kaya bubayan ako iran la ilaha illallah agi kuluguto sa kapagambug na kapaya mauluguto sa kapakilaylain na kebatal ang kuto ag galabak tanong okay na la ilaha illallah. Tumugalin na no sa giyang kaya maanaw hijrah. I'lam anna al-hijrata anwa. Giyang ta katugalin na. Giyang ta inibigay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampula. Sansa aya sabab pakya tugalin niya na para ko Allah. Na insyaallah nang balasan ng Allah. Sansa aya sabab pakya tugalin niya na para ko dunia na makuha din sa dunia. Rubum niya tamasang utak ko kanin ko dunia. Na ato na maana giyang hijrah katugalin. Upaman hijrah katugalin kanyan so inibigay sampul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag ganayron, nagyang katugalin na la ilaha illallah. Ayang maana katugalin na huwal al-intiqalu min baladil kufr ila baladil Islam. Giya su katugalin upama na transfer ka puung ko inged o mga kufar asaya ka transfer ko inged o mga muslim okay na pimbarang su katugalin ad na katugalin sa darpa ka transfer sa darpa ad na ka transfer sa galabak upama na giyang ka transfer sa darpa na ipon ka sang kota darpa o mga Christian na transfer ka ko darpa o mga Muslim. Ay sabab yan, nakagya di ka kapar o baka siya di mga panambayang o baka siya di mga pamuha sa sangkaya darpa o mga Christian, riringa sa angayran na mitugali nga sangkota darpa o mga Muslim. Na, ikaduha ka klasya katugali na hijratul amal. Ibarat yan na al-amalul muharram.
So galabak ka amarata na pagawaan ka na patugaling ka sangkoto agalabak ka amapya. Patugalin ka sa gimong tagalabak amapya. Ginahi kadua klase katugalin. Ikatlo ka klase katugalin na hijratul amil. So walladhi yuhjaru minan nasi naw'an. Gin ka iso mga tao, papagawaan na kasiran, patalikudan na kasiran. Na duwi ni kaklase aging kaya mga tao aptalikudan. Paganay ron, al-mubtadi'. Paganay aptalikudan ataw na aging kaya mubtadi'. Aging kaya di galabag sa bid'ah. Aging kaya mga tao papanulong sa bid'ah na kailangan ay apkatalikudan ng mga tao. Kailangan ay adima pumamakinagay ang mga tao kakagip kabinasaan nila sa mga pamikiran tanong. Oy, bata dilabos ka na ron na da mga soyan, da mga pamana da pamagana da tabita kanaba kanayakwan na da kanu pamagana da tantum na aya kaundasan yan rakano na sa ekodino di ka pamamakin na kapakay kabayro sa niran aging kanan otakeo kagisira na aya panggamit nila ng otak na piyake panang gila no Rasulullah SAW aging uta aging uta kalinding ako bid'ah na aya man aging uta kaya panang gila iron aging tudni kaya talikod iron kaya awa iron fa inna sani' as-salaf ala hijrihim وبغضهم وعدم سماع أقوالهم. Ilan yung ano to? Mata na sa mga salaf na ayaw galabag kiran, yung uta katalikod kiran, yung uta kikagud kiran. Kakagud ka na, kailangan na mikagud ka yung kaya mga tao di galabag sa bid'ah. Oy, agi adna kagud aparak wallah. Gito so kagud Muslim sa iko pagarinyan ang Muslim aya sabab akini kagud nakakiyaki to na sabab sang kuta dinyan ingalabagan so di kasusuat wallah na subida na apiapan mapi akilayon o mga tao na maratad ko pangilaylayan wallah apiapan lang mga tao na pinggalabak utaw agyang kuta bid'a na maratad nunto ko pangilaylayan wallah subhanahu wa ta'ala wa adamu sima'i aqwalihim nagudi din pamamakin di patutuba pamamakin sa mga katiruiran di patutuba pembeti sa mga postiran na pimburang oy na gina paganay klasya katalikodi sa giyang mga to. Ikadwa, nagyang uta al-fasiq, al-asif, al-wajibu hijratul usah wa bughdihim fillah wa kada yuhjaru al-amakin allati yu'sa Allah fiha. Sama no to na sa kamo tumambo agyang uta baradusa darwaka kailangan nakatalikudin ka. Ugay na duwi ni ibtad. Ibaratiya na supagaring a Muslim na darwaka pamana baradusa kana ba mubtadi'. Kenapa ingelebak sa bid'ah ka? Baradusa ibarat yan na di isina, di meriba, mga baradusa. Na kailangan nakatalikudan kayo ni. Na duwi ni ibtad. O pa makasuka katalikudin kaon, pagariakan na adin ang mapapadal mo na kamapian. As para ko ginawang ka, ibarat yan na, talikudan na siya, kaya ka amay bud na, kaya alatan ako niyan. Na okay, talikudin ka. Udi na, adna mapapadal merakan yan na kamapian, udi na, talikudan na siya, kaya kaan makatubat. Na okay, talikudin ka, kaan makatubat. Amay pamangka, saka na, adna tikas ka sa ginawang ka. Ikadua betad, na amay pamangka, saka na, adna tikas ka sa ginawang ka. Na, ibarat to, talikudan ka siya, kaya, nakatawan na ka sa ginawang ka, di kada ko galabakyan, kabadan pagumarga, ban kuman yaging ko ta galabakyan na marata, nabanga talikudi. Banga talikudi. Rokan sa giyong ko ta obay niyan, obay yan ka din, pakipalayo ko din na papungusyatan ka din. O pa makasaka na adna tekas ka sa ginawang ka adikan yan, makwasang ko ta galabakyan. Asaka na malaki tekas sa inshallah na sa kanyan ikagamit ka, sa kanyan ikagamit ka sang kutwa galabag ka amapi amapakada ka sang kuta galabag yan amarata misabab sa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na apya sa tanubugyan tago sa din ka di ko'y gigiro o ba miya ka labid puluh kami no to sa kaya para pa maguseta no balasangan na ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya inshallah lagi dayak man na oras mapita na sumbatan tanugyan ka hadith wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.